Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizokucela laphana ukuthi uma ngabe usamusha leli khasi-ke, ucindezele ibhathini elibovu laphana-ke elibhalwe ngokuthi subscribe. Subscribe akubizi imali, kumahhala nje, kepha ngisho nesenti elimnyama leli udaba engiza nalo-ke namhlanje ukuthi-ke sekukhona insizwa laphana esiyihlaziye lesi senzo esenzeke kuNgizwe Mchunu ngenkathi uNgizwe Mchunu ememezela laphana e-live. Ku-live wakhe kungena iy'nsizwa zimuhlasela-ke. Khona insizwa-ke laphana umhlazi-ke obesey'hlaziya isimo waqhathanisa nesimo sikaMthandeni-ke. Kodwa mina-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke ngokudlalela-ke le clip-ke uyibonele wena. Ngizobe sekucela-ke laphana ukuthi ungene emakhomenti-ke ube usukhomenta ukuthi ucabangani ngalo lolu daba-ke. Okubaluleke kakhulu-ke ukuthi ungakhohlwa ucindezele ibhathini laphana-ke subscribe. Subscribe akubizi imali, kumahhala, khiphe nesenti-ke elimnyama leli-ke nali-ke lelu daba awulithokozele. Nanokuthi webafo lesa skill siyasazi, noma leya plan siyayazi, noma le yandlela yokwenza le yandlela yokwenza ilena yasebenza kudlalwa lento eyayidlalwa kuzoba nomcimbi kaNgelovi. Kungazuthi uMthandeni ungena ngeheshe laphana ushaya uNgelovi amahlombe. Izinto eziplaniwe leziya. Umqondo wechunu owazi ukubona ukuthi yabona-ke lo wechunu lo dwedwela. Leya nto nje iyafana into eyenzeka kuzoba nekhuphuka nezakho. Kwangathi hayi khona omunye ongena esecula omacekeceke wathi eshaya omunye emahlombe. Uma babela ukhona nokwakhipha isibhakela phakathi kwabo ngoba vele babazi bazokhuzwa, bazobanjwa, bazolanyulwa, kube nje kwakuyi-promotion leya, yabo. Kwakuyenye yokupromotha nje, yenye indlela zokupromotha umcimbi. So nje into efanayo nathi yenziwa uNgizwe la bayi-actela nje uNgizwe. uNgizwe abantu be-trend, abantu becamera.